baro yang sobhai pi chakani ke channel juni na kikiat te mentangi don hangi ha ka office jong ka UDP bat hangning iwan na ka group jo kikiat bangin shim interview ya iwei ikertong ibadai na nong tmai ba Desmond ke maulong nang ba min tip company ya ki kijing temu jong i haba yang hakane ka election MDC. Nikong nikap cho nikak teng jonga di ba Desmond kapar lindo mulong masong masang di pono siam di maju dan parti ngado ki por banga yo ofos wot ke jonga arja khalai tu por yang election ba jimi nomong tho ba na do por ni maju dan apa ko ni ba baju kerja aja kono parti shono pasai ni ne yang parti di nado tu por arja khalai ba nado unta ka dia ketiga unta di kecing pen kre ke jonga kawai dia bukan di MDC election dulu nilai yang konsumsi naru kipor berada bikin ke election aja pulai kiwan aja aku saw kumta terten nilai selok pai nilai keren pai nilai sutui pai nilai kenduk sebelum seneng nilai yang sam yang pelong meeting house meeting buat ka UDP apa nak mai konsumsi dan ke BS ke biang ka vote bank UDP ka lompa kebakaran hidup ipor ba jini noi dang MLA pada unta ter kaya ini bet ka parti ka mah kalau buat baik ke UDP kadang dan sawi hadu unta bang kemen scam ba inang ya tristom inang ya sekali gelendi ko mata pada hit scam hiba ki pai baru ki ai ka jing kersan ni mah apa ni kata ini ikam ba ki ba ka UDP ka trai akapor ba kaya isi nadu senam arza kendai hadu aja akulai nadu bilong si yang iba di belakang nang ta si ba di dos kan la ya law fungsi am jang council ngilai sibun ba ki kam ki bill ki bala pas ki report kum ka land acquisition bill 2021 nang ta ada ka jing itu an ka jing pen itu ya ki an likur ki riti nang ta ada aku ju poru ngilai kum ka solid waste management ka ba la le tu por ba wanra da ka isi juga UDP atau por bayalam de nang tada ki bon ba ki bil ki bala wanra por ba yalam ka isi juga UDP ha ki por ndu asa kena ndu asa kelai de nang tada ngi ba gajing itu ya ki riti dustur ka kena ba siam tu por la pen skam ba la codify mo ya ki an limba ka UDP ha ka bayalam ya ka isi ki por da ka buram iba he itu belang ki baju khadi baro iba he ni kanong thamai konsumsi hi buram di nomor di orang ba iba yo ka jing petitionnya adu isamla ki long kami ki long pa bat iyo sausnam sautem la job kum MDC bat ni ka jing ha ka jing ki kam ki bilano asnya ba konsumsi nong thamai bat nakalian ka jong ru lada ni poi cha ka thong ngai bersam hi ban buat yang kelenti kecui dan uksa kau hak kecui bala peni bala no seni yang apa nang tumai konstitusi par kumjuru na kalian kecui no ni pa wan budien ki kam ki masak ki ba he la teblang ki ba khot ye baro di latrei la no seni yang akan dipenta ka pai dei bat ka jingyok kam yo jam jing samla ki kun samla ki jungi Kadis council let's say kam dei kata ka benta bangila bangirap kam ban ai kam ai jam ni ki mo rei kawai ka bisu ka ban ong ba lingba ka trading license pada kan kabangila ban pikir kabangila ban check ban regulate ba ki non tribal ki let's say lani ki bar jela mo ki belawan hakani ka jela ka jungi ban kamai spa kamai pho ngila ban check iki ngila ban ai pada ya ka license lani ka taka khai pateng haki kun samla ki jungi bangin pensur ki bakin yang halai joki kejar kenang ba ka trading license ka ba nakadis council ka ju ai ngilawan yarap ki kun samla ki jungi bakin yang halai joki kejar de ka bai dei bat ka
isi lada ke parti UDP kaya lama ke isi akabede bagi ke dengan sen gila wan check gila wan regulate bah kenang bah ki baru kin habit ya di bagin pet kham tam kun samna ki jongi bakin la wan yang halak jong ki cat bakin seng lagi jong ki kam ki jam amar kumung imenta kam sarkar kala long ka baduna se bajen jar hi banyo ki kam sarkar dari tang limba ki kam jong ki bang gila pensul ki samna bakin yang halak jong ki cat pateng kamat kongsan haka district council ki kilat kilenti bepinshim halor kini akabede bakte dikinsan nakaliang ka isi le se ban wan thamai banilam na UDP adang ipoi sak tham kani kawai kamat ka bangin hapan ni kran bahang ha mai pai bahang ha mai check bah amar ba ngim dei chu ban ai lai lan ban chu ai lai lan kum tu ki bar jela bagin wan seng kam seng jam ni ri ka i ke chungi kumbang i menta ki bun ki kam ki company le se ki we ki kam ki bahe ki contract ki ba ki non tribal dan ki bar jela ki yo ban usuk khri an ni hapo ri chungi de ngin pet ngin check bah khnang ba nakalian ka district council minum ai kurmar ki de lesson di ki bomdai ki try muluk in kam pet bah ki try muluk khatam kun samna makin yang le jom ki jam kari di stul kimat kongsan jong ki district council PUE kuno halor kamat jong ki katto kan nei ki bakendo kam le yau phasi ban ai jat ka bawon khabede bat kari di stul ajing ajat kapa kalong kapa nakalian ka jungi ko parti nimso ya hab e pene ka benta iso ba kan poi sakawai pat kajing ma ka bakra ko apa dia jat beliau aka shong ma ko makala omentan mena ba hakpor ka bayalam ya ke isi da ka parti UDP po ka chinam di ba tidas kan ko bisi yam layo ba pendri kam ni kan ka land bill ko yo ka land ambition 2021 kan ni ka long sya ka jing rap ka jing ku ini ko ka jat beliau limba kan ni land bill ka bala pas ka to por in kala ba na khadisi kala don ke jing tukam klep khot advertise kumno phinde halor kini oi nakalian ka jungi ka bedi ka ni CAG report ni na ia report ba ka jing tukam tungjam ka sop badan na discussion din mga ta ka backdoor biong re yakini ka CAG report lalap ka report arjar khandrio khanyo ka du aja ka pra mangila ia report isnang baladap adu aja ka khandai adu aja pulai min ba ka UDP klai lam ka isi apo ka jing long CM ba ditas kalan bill trading by non tribal kepala perking bah kapor bialang balang kapor kum IM terketrit nang ada ki solid waste management kum ta daftar ba ki an ki balasna ki por bar kum ta entang na yo shu eka lahat banilam ki isi kidang bun ba ki bel ki bagin budin misna abai dei bok interest jong chat kecil kerpat ka jong kum samla akan ya kenti menta abang ayat churum seneng ni rum yem ni rum sam barang ngi penong ki meeting ki baret po ki pocket meeting ani kita ki house meeting ni dong ni bakal respon dari ba ki ba ia ya parti dulu apo nang thamai sensi kalong ka baklan ni kata bat na kerpat na kalian ka jang kum samla yo ki ba nang thapot jo kanang thamai konsensi bang subha bat kersa ni nga kum samla akan ni ka MDC election ta mangala ban trai kham ha chu nang ta ka ba ka banyak jo ka jat beliau berkham tanggu ya kanang thamai konsensi bisma